Jesús shamuna punjakuna yapakta mukupika tukui paipakwa wakunami dandana kuna kanchi aji chirisu chiksuya suci Jesús wantu pangkapak buyu pimari pai waktu pasu yaya pangmandri kapak aji chirisu chiksuya suci Jesús wantu pangkapak buyu pimari pai waktu pasu yaya pangmandri kapak yaya pangmandri kapak aji chirisu krikuna. Gloria sea al Señor. Chayman ringa pagnachu aji chirista kanchi. Chay sumakuri shaktafika Shaki kurai shanga Yaya pakashi makipimi Winyaita kausagrisu Yuras churanata churas kami Paita katuya chisu Kuri koronata churas kami Sumata kausasu Yurak churanata churas kami Paita katuya chisu Kuri koronata churas kami Sumata kausasu Chay suma kusiku yaktabe Chay manta Aye chirisun krikuna Nya churina yakanchi Chukmun yanyukanchi Yaya wanto pangapak Paita wiñaypak Hatunya chingapak Aye chirisun yari Gloria sea al Señor. Kaitani shuganchay pi kausashan ispaka. Aji chirinami kanchi. Amén. Gloria a Dios. Es así, kushikushpa Wanyushka kipaka Mi amana tiangachu tal vez Perdonta mañana Kanchay pika usashan ispaka Aji chirina kangi Tukui shaki wakai kunata Mishana mari kangi Wanyushka kipa punjakunaka Shaki mang amaringi Imata takang kasuya kugi Kutashi chiringi Wanyushka kipa punjakunaka Shaki magama. Eso sí Kautaimi Yuyarishu Kutashi chiringi Dios busca su puncha más, su oportunidad más. Pai pango antigrachum, pai pañampi causachum. Gloria a Dios. Chay sumakuri shaktapika, shaki kunai shanga. Yaya pakashi makipini, wiñaita kausagrisu. Yurak churanata churas kami Paita katuya chisu Kuri koronata churas kami Sumakta kausasu Yurak churanata churas kami Paita katuya chisu Kuri koronata churas kami Sumakta kausasu. Gloria a Dios. Invitamos a nuestro hermano presidente de la iglesia, Martín Valente. Claro que sí. Venga por favor. Amén. Gloria a Dios.